watasema watachuka barabara. Oya nje nagize ikibazo, nagize umutwaro ukomeye mu rugo rwanje. Cyangwa tubohe shuri ya mwana wiwe. Uko amatelefone simpaye ntumeka. None dukora iki? Dukuremo tuje ku mukuru wawe tubimuganize twumva uko bizokunda. Jewe ndamukeneye hanaze. Imyaka ibiri se yopfirayo. Noja. Tubikeneye ko tugumana. Oyaye. Yogwayo noja mukiro nobasha kaja mukiro bakampijama k'umugore we. Uzubare wewe wa mbere ufakaye. Oya gupakara gaturi kumwe ni sawa. Ariko gupakara nje amufungisha. Simpari. Oya gantora umugabo wanjye twasinyanye muri commune. Ega umugabo wapfuye yari yafashe umwana ku ngufu yaravuze ngo azokwica agiye kukwica agupfuye mbere sebo. Erega no ko ari wowe nje wagiye kubivuga atari nje abivuza kandi umenye ko ari ukubesha wagiye kubesha iriye. Kugira gusa bamuhezeyo nje nawe tugume twiburudikire hano. Ibyo bintu no. Suwe wampamagaye ngo oya ubu nyine nahagaritse keneye umugabo wanje. Cyangwe na amajambo yaha muri quartier yawe. Keneye umugabo wanje hano rero. Kandi nawe no gufunguka mukurikira. Umfunge tujane tugumane ariko sengumana ari. Umusange yari wamuhambye. Rero njewe ndasabye simpa ntegeka ndasabye mu cubahiro cawe umfungurira umugabo. Utegura ifaranga zinga ukurabona ino distance ira. Sindana zibona. Amakuta yo gutanga kugira ngo ugure imyaka 2 uzogira uti ndakurahiye rukamiko none nzogira gute uzogira uti faranga zingana ziti zo kugura imyaka iyo 2 tugende basomfashe shehe ndasabye imbabazi za faranga ntawe noze kuwa nama kica umuntu baraciye urubanza bararusomye baramufunze nyuma y'imyaka 2 tuzomubona muri uru rugo rwawe tugende basomfashe kindasaba simpa ntegeka imyaki amakuta ngana ati urabona none ufashije ikibazo mufashije ikikandara wa mugambane ukamufunga nyine mbwira ico mfashe none naramugambaniye hakagera ko nkenero kwaza nasebye muri uyu muhanda ico ngufasha gusa twigumanire imyaka 2 shira imyaka 2 si myinshi kandi wanze ubona utokwihangana ngo tugumane iyo myaka 2 shira ari mu mugozi tuje hejuru nanje mfite abankuriye ta mukuru utagira mukuru tugenda ku mukuru zobukoze tugenda ndashika mutakire nganyeyo harige wabona giciye ariko tuvuge ko twagiye inama yo kumufungisha nje nawe kubera je umushefu bamenye ko nagiye muri ayo mateje ntabwo mvuga nyakubahwa ntabwo musohora ngahita ninjira mu mugozi ntabwo mvuga mbabarira tugende Karibu. Musanze muri siporo. Mwaramutse. Mwana bicara hanga. Masera. Niko Masera. Zana intebe zibira abashitsi bicare. Gira vuba. Anzo baramutse. Naje zaniriye iwanje niko banguika aho ngaho sawa nanorose buke munsanze muri siporo ariko kabisa ko naringiye kugenda mu wundi mwanya mutoya iyo mutinda gato mwari gusanga namaze kugenda. Oya siporo ni ikintu cigira akamaro ciza cyane. Ni byiza ku magara y'abantu. Naba muganga bazayidutegeka ngo tuyikore ariko ganya kubaha twari tuzi cyane wawe twagize ikibazo uwacu Nyanditi yagize ikibazo umugabo afungwa ari umubohesheje ariko yarayazindutse wanje ndambwira ngo cyo kibazo singishoboye turazaga niwe mukuru niwe dutwara muri no zone yacu none tubwira amakuru y'umugabo utafunzwe nahagereye n'igihe bazomufungura nyine atahagije. Ese kube ko mutansanze kuri biro bamwansanze kuri biro hano ni muhira nibyo byiza batubwiye ko uyu munsi udakora barabwiye ko no munsi udakora nose kube ko mutajije mwende mubona ko ubari muri weekend akenshi biba bigoye tuba turushe cyane murabona ibintu by'abashefu n'akazi ni ibintu biba bigoye cyane guhera n'akazi rimwe hakora ukageza na 5 tuba dufite
amaraporo y'abantu benshi, tuba dufite ibirego by'abantu benshi, duca imanza tugira gute, ni ibintu biba bigoye cyane. Rero biba bisaba ngo natwe tube turonka nk'akarepo twabonye tube nk'abaruhuka bukeya. Ikindi nanumvishe umbwira ngo uyu mugore se jewe senze umugabo wiwe, abagabo baba bafunzwe ni benshi, urumva sinomenya umugabo we ngo ninde, ngo ni naka ni naka. Umugabo we yitwa Nyirabaraza niwe ujya nazanye mu mezi abiri ashize, aza yakubise umugore, icyaha cye mu byaha byamufunze yari yakubise umugore mu nyuma yari yagwanye n'umugore. Uyu ni umugore wiwe. Nose ni iki kindi mushaka ati mubizi ko bamukatiye se? Dukeneye mujurire nyine mu mutugarurire, mubabarire, umwe batware n'umwe bategetsi. Turabategetsi bo hasi muri quartier, ariko tuba dukeneye kamwe tubabarire umuntu wakoze ibintu cyangwa ariko uzi ibirego umugabo washinjwa cyangwa uzi ibyo yakoze. Chef nanje hano kugira ngo bemfashe nako umugabo wanje yafunguye. Hari byinshi bavuze atakoze, bavuze ngo amenyo ngo yanko yamenyo, tubona ko mfite amenyo yose. Ushobora gusanga abana nayiteje ntibasigaye bayagura se bakayatera. Amenyo ateje nadateje ntabwo bisa. Ohoho barabeshe n'ibyo bintu bari yavuze ngo aranyica, nta na kimwe ngo byose n'ibyo bashitira baramwambika ibara, ntabyo yakoze. None ufashe ishobora kugufasha ifaranga nkagufasha n'ibindi, ariko ikirego cyawe kabisa ahantu kigeze tibyo bigikunze kuko gica muri processes ndende, bigenda bica mu nzira nyinshi kugira ngo dusubire kandi tubigarure, biba bigeze bukuru. Kera baba bamaze gukonfirme yuko bitagikunze. Urumva, reka nkubwire amategeko hana ibyaha umugabo yakoze. Icyaha cya mbere gufata ku mbaraga ni mwele fini 00 exposa 4. Iryo tegeko rihana umuntu wese ufashe ku mbaraga umumineur, ubwo icyo cyaha n'amezi 8. Hakaba icyaha cya kabiri cyo kuvuga ngo azica umugore, umuntu basezeranye imbere y'amategeko. 4 plus 4 moins 100 multiplié par 100 est égal à combien? Est égal y'amezi 8. Urumva ko yose abaye amezi 16, hagasigaraga andi mezi ageze kurani. Ayo mezi avuga gute? Gukubita umugore wiwawe ukamukura amenyo. Iryo tegeko ni 0 plus l'infini divisé par 0 urwego ugashiraho intuza kari akantu bita ngo na akadomo cyangwa se akadondomori point naco gihanishwa amezi 4. Urumva ko byose ari imyaka 2. Kuvuga ngo renga ibyo bintu ngo tubigaruye ngo ibiki ni ibintu bigoye. Uragiye witeresheje amenyo kugira ngo ukuze umugabo wawe, ibyo ntibishobora gukunda. Kandi murabizi ko ubu ngo gukora ku mugore ni ikibazo gikomeye cyane. Muzi ko abagore bahaye bashirwa hejuru n'isi ya none. Rero no muri guverinoma ntibishobora gukunda ko ico kirego ciwawe tuvuga ngo dufunguze umugabo. Ibyo bintu ntibizokunda kabisa, en tout cas ça ne peut pas se faire, non kabisa. Chef nje nanje hano ngufasha, namufungishije twagiranye akabazo gatoya, ariko mufungisha ngira ngo ni byoroshe. Noneho mbona umuntu aratuye kumbe nasohoka mu muhana nijo havuga nyandeke yakungishije umugabo wiwe. Njewe ngera aho ngama telefone bakampamagara, umutima uranja ndara ndasinziriye. Natekereza ikintu nakoze numva bimburije amahoro pe. Niko guhamagara uyu mushefana aravuga ngo ibyo bintu ntabyo yashobora tuzi wawe. None narenje mufashe tumukureyo. Tekereza iyo myaka 2 muhamumbwira, ese imyaka 2 yopfirayo. Noja mukiriyo nawe uri umuntu ufasha chef, noja mukiriyo bakampa ijambo nk'umugore we. Sasa ico kibazo kiragoye. Ibyo kuvuga ngo wabikoze ugira ngo nakanto gato. Buriya ikibazo yo kija kuba kinini kizagitangira ari gito. Niwaga ubwo niyo wataye umugabo wa umuntu uza mu mugozi, niwe wamufungishije. Iyo udatelefona cyangwa iyo utavuga ngo umugabo wabaze bamufata, tiwari kubimenya. Ikibazo wari kubanza ukagikemuririwa, byanaba ngombwa ukagikemurira mu muryango. Timufite bene wanyu. Ariko umugi urubanza rwamaze kugera muri leta none bavuze ngo ni urumva ni violence sexuelle. Urumva violence none yabayega ku mugore cyangwa ku mwana. None ukanashiraho n'iterabwoba naryo rirahana.
ni ibintu bidashobora gukunda ntizaba bigikunze kabisa. Nayo byo kuvanga umugabo ngo aramutse apfuye ni igihe cyo kiba kigeze. Uzomuhamya uvuga ati ni umugabo wawe ntobura amagambo uvuga mu kiriro cy'umugabo wawe, ariko si muteganyirize gupfa. Hari igihe ashobora kuba kiriho, urumva hasigaye umwaka n'amezi 10. Uravyihanganira naho ntacyo nshobora kugufasha. We nakubwira ati amafaranga n'ibindi nshobora kubigufasha nk'umwana w'umuntu, ariko ibintu zo kuvuga ngo ufunguze umugabo wawe ibyo bintu biragoye. Iyo uza kuba warakubise umugabo mugenzi wanje cyangwa undi biroroshe, ariko kuvuga ngo umugabo wawe yakubise umugore, tuzi ko ubu ngubu gukora no gutunga umugore gusa urutoki ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ngaswa no gukubita umugore ukamukura amenyo, ugakora violence sexuelle y'umwana w'imyaka 12, ugasubira kandi ugakura umugore amenyo, ugasubira ukabanga uzona mwica. Ibyo bintu nta kintu nshobora kubigufashamo. Ugende wihangana uje mu rugo utuze, usengera umugabo wawe reko icyo gifunga azokirangiza ari amahoro. Nanje wenda icyo no gufasha gusenga twara ko umugabo azora amata azoga mu gasho. Nuko bimeze ahubwo ni mugende nikomereze na siporo yanje no mu zindi za gahunda. Murakoze cyane ndagiye, ariko chef mfashe ubitekerezeho ugerageze urebe ko hari ico kumva. Ofete ntacyo nshobora kuvuga ngo nuko twinjiye muri weekend base ku wa mbere uzomfasha. Biragoye reka kuvuga ngo biragoye uzobanze ngo uhagere uko nawe wosanga hari abagukuriye mumfashe ndabasaba. Abankuriye barahara ko kwa ngo dufate imyanzuro nanje mbarimo ndi mu bantu bafata imyanzuro. Jewe ndagiye nzogushaka comme nous les juristes ntabwo dupfa kugarura ikintu. Urumva ko iryo kosa yakoze riri grave, ntabwo nta kintu ushobora kubikora. Wenda biramutse bikunze tuzamenyesha, ariko ndibaza umugabo no kugenda akarangiza igifungo. Kandi mwihangane madame. Yego, ariko ku wa mbere nzagushaka nko ku mugoroba. Uzanshaka ariko mbona nta kintu ushaka. Ari gebzo kundi Imana ikabikora. Nkaba ari Imana yo mu ijuru babikora, ko nta mwana w'umuntu wabikora kabisa.